Kei te arotake te umanga Māori o Kia Tūpato Security I tā rātou mahi I ngā pō. I te papawhutupōro o Whangārei, whai muri ho I te oma kirikau a tētahi o te hunga mā takitaki, ki runga I te papatākoro I a kānata me tonga e tākoro ana. Hei tā te kai whakahaere I a Kia Tūpato Security, e kore tērā mahi e mahia anō, I te tākoro e whai ake nei ki Whangārei, hei te 21 o tēnei marama. I ngā miniti whakamutunga o tēnei tukinga I Muria Tonga e whai ana I te whiore o kānata. But can they ride it home? They've got to come from behind now. Engari I muri hoki ngā kaupare māhie e aruaru ana I tēnei tangata kirikau. Obvious hold up here. I te umanga a Wayne Stokes o Ngāpuhi te kirimana ki te tiaki I te papawhutupōro o Whangārei. And in terms of last night's incident, the plane was implemented near perfection, although you always can improve. Toko rima āna kaimahi I aru I te tangata kirikau. It's very, very difficult to prevent someone who's determined to get onto the field, unless you're almost standing shoulder to shoulder, as they do in the biggest cities of the world. Ka whai rātau I te tangata ki te kokona tonga marāwhiti o te papa. I reira ka mau, ka tatari ki ngā pirihimana. Someone set for a night in the slammer and we can get on with the game. Yeah, we probably got him a little bit before that, but he was turning to run the other way, so we needed to get him before he come back, headed back up the field. Kua hāmene tia te tangata kirikau ki raro I te ture major events. Mo tana whakapōrea rea I te whakataitai. Engari kāore ko I anake I te mutungo te kēmu ka kirikau hoki ngā wāhine tokorua. The security management and the rugby walk management and ourselves will work through it collaboratively and come up with solutions that will certainly minimise that happening at the next match. Hei te rua te kau mātahi o Mahuru, tātou ki te ai. Roihana Nuri, Te Karere.